mwongeye kuramukaho neza nshuti zacu turabashuhuje cyane hano kuri DRC Today News. Reka twizere ko muramutse neza, reka twizere ko Nyagasani yabarinze neza, reka twizere ko mwabonye Nyagasani afungura. Turagarutse rero hano kuri DRC Today News, page yanyu itanga amakuru y'ukuri asesenguye kandi ahuza ijwi ry'abaturage n'ukuri kubibera aha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane twibanda ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ibi bihe rero isi irimo ihinduka cyane, bityo amakuru ni ingenzi kuko amakuru afite uruhare rukomeye mu gusobanukirwa ibibazo, ibisubizo n'ahazaza h'ibihugu byacu. Niyo mpamvu twiyemeje kubagezaho amakuru atari bihuha, atari propaganda, atari amagambo yo kubiba urwango mu bantu, ahubwo tubagezaho amakuru yizewe dukoresheje isesengura, amajwi y'abaturage n'ibyegeranyo byihariye kuri politiki, ku mutekano ndetse na diplomasi. Muri aya makuru yacu rero tuba twibanda cyane cyane ku myitwarire y'imirwano n'umutekano mu bice bya Kivu zombi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, politike n'imibanire y'ibihugu byo mu karere n'ibindi bikorwa bigamije amahoro, ubumwe ndetse n'iterambere. Mbibutsa ko ngiye uri kuri mikro ni 6bell official nk'ibisanzwe. Nakubwira ngo nimba uri mushya hano utarakanda subscribe, umwandiro kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira ku nkuru n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Mbibutsa ko twafunguye n'urubuga rwa WhatsApp kugira ngo tuzajye tubasha kubagezaho amafoto n'amavideo biba byaturutse ku rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukomeje gututumba hagati ya coalition ya FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni amafoto n'amavideo rero dushaka kuzajya tubagezaho. Mbibutsa ko bitemewe kubicisha hano ku rubuga rwa YouTube, bityo rero tuzajya tubicisha muri iyo group ndi kubabwira. Na pininze link ya group ya WhatsApp muri comment, uragenda ukandeho urahita wisanga muri group ku buryo bworoshye cyane, kugira ngo tuzajye turushaho no gusharinga ibitekerezo biba bigiye bitandukanye. Tubonereho no gushimira abantu mwese mudema kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye muri komanteri. Turabashimiye cyane abantu mwese mwakanze subscribe, ni by'agaciro, turabashimiye cyane. Nago turi butinde rero, turaje tugarukanya amakuru menshi cyane nk'ibisanzwe. Namakuru ari guturuka ku murongo w'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namakuru menshi cyane ari kutugeraho muri kino gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 29 Ugushyingo umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru tugiye kuba twakwibandaho, mu nyemerere tubanze tuyahere ku ngabo z'u Burundi FDNB. Igisirikare cy'u Burundi ntago M23 igishoboye, MRDP ntago igishoboye. Kuzana ukavuga ngo abarundi ngo mwabarashe ngo bariruka. Utekereze ku bana mwahatakarije. Muri iyo video itambutse rero, ni mu gihe imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi bukomeje kugarukwaho cyane nk'igihugu gifite akamaro n'uruhare rukomeye mu gucunga umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere. Ni ku rugamba rero bahanganyemo n'umutwe w'inyeshyamba M23. Ibikorwa byabo byagiye bifatwa nko kugira uruhare rukomeye mu guhangana n'iki kibazo mu buryo butaziguye, nubwo ibihuha bitabura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bavuga ko iki gisirikare kidashoboye ndetse bagenda banagisebya. Bakomeje kwereka ko bashoboye isi. Ngayo nguko andi makuru turaza kwibandaho, n'andi makuru agezweho avuga ko uwahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila Kabange yongeye kugaragara igoma mu mujyi uri mu maboko y'umutwe w'inyeshyamba za M23. Iyi nkuru rero ikomeje gutera impaka, impungenge n'impinduramatwara mu banyapolitiki, abaturage n'abasesenguzi b'umutekano mu gihugu. Andi makuru turi buze kuba twaramburira hamwe. Mu mujyi wa Kinshasa, itangazo riherutse gutangazwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ryakiriwe nk'irishyigikira ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Umunyamabanga wa leta w'ubutegetsi bwa leta ya Kongo Patrick Muyaya
yatangaje ko u Rwanda rukwiye kubahiriza amasezerano yarwo mu nzira za diplomasi zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Amakuru turi bwibandeho ni menshi kanizere ko turi kumwe gusa. Hari ibindi bihuha rero byagiye bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nk'ibihuha bivuga ko Generali Muteteke yategetswe kuva ku nshingano ze. Ibyo bigaragaza ko ari ibihuha rero, hari abashaka kumuharabika nyuma yo kubura inkunga yabo bigizwemo uruhare n'umutwe wa CRP wa Thomas Lubanga wifatanyije n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni amakuru menshi mu nyemerero rero, amakuru menshi tuyahere kuri Joseph Kabila ubu ngubu amaje gukandagira mu mujyi wa Goma. Ni amakuru agezweho avuga ko uwahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila Kabange yongeye kugaragara i Goma mu mujyi uri mu maboko y'umutwe wa M23. Iyi ni inkuru rero ikomeje gutera impaka, impungenge n'iminduramatwara mu banyapolitiki, abaturage n'abasesenguzi b'umutekano mu gihugu. Kugaruka kwa Kabila mu mujyi wa Goma byabaye nyuma y'igihe kinini atagaragara imbere y'imbaga, ndetse nyuma y'amakuru yaramaze iminsi amuvugaho ko ashobora gukurikiranwa mu nkiko ku byaha birebana n'imiyoborere yo mu gihe cye. Ariko we mu butumwa bwe yatangaje ko gahunda afitiye igihugu ari iyo gufasha mu gutuza ibibazo by'umutekano no kongera kubaka ubumwe bw'abanyekongo. Mu ruzinduko rwe rero yabonanye n'abayobozi b'amadini n'imiryango y'ubumwe n'ubutabera, aho baganiriye ku buryo bwose bushoboka bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nubwo ibi bikorwa byakiriwe neza n'abayoboye ibiganiro, hari abaturage n'abasesenguzi bibaza niba koko Kabila ashobora kugira uruhare mu guhosha intambara, cyangwa niba ari igikorwa cya politiki gishobora kongera umwuka mubi mu gihugu kimaze imyaka irenga 30 itagira ituze ryuzuye. Bamwe mu batuye Goma bavuga ko bifuza ko Kabila yakoresha ubunararibonye bwe n'umutimanama kugira ngo ateze imbere ibiganiro by'amahoro, ariko abandi bakavuga ko hashyirwa imbere inyungu za politiki aho gushaka umuti urambye w'akarere kamaze imyaka myinshi mu ntambara z'urudaca. Kugeza ubu nta makuru arambuye aramenyekana ku byerekeye gahunda Kabila afite mu burasirazuba, ariko ibintu biracyakurikiranwa n'impande zitandukanye, harimo n'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro. Icyizere cyangwa impungenge, ibyo byose biravugwa mu baturage b'Igoma n'akarere ka Kivu. Turakomeza gukurikirana rero iby'iyi nkuru no kubagezaho buri gihe uko byifashe ibya Kabila hariya muri Goma. Ni mu gihe rero mu mujyi wa Kinshasa itangazo riherutse gutangazwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ryakiriwe nk'irishyigikira ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Umunyamabanga wa leta w'ubutegetsi bwa leta ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko u Rwanda rukwiye kubahiriza amasezerano yarwo mu nzira za diplomasi zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Muyaya mu magambo ye yagize ati: "Numva ari nk'umubyeyi uvugira umwana, nta rujijo rurimo, dutegereje ko yubahiriza ibyo yemeye mu biganiro biri gukorwa. Mu minsi iri imbere tuzagaruka kureba aho ibikorwa bigeze kugira ngo amahoro asubire kandi abaturage babashe gukora imirimo yabo mu mutekano." Yanakomeje kunenga uburyo perezida Kagame akomeje kugabanya uburemere bw'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uburwanya kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Muyaya yemeje ko guverinoma iri gukora ibishoboka byose ngo igarure cyangwa se yigarure ubutegetsi ahari ibibazo. Yagize ati: "Intara ya Kivu y'Amajyaruguru iri kuyoborwa n'umugaba w'ingabo uherereye i Beni, n'iya Kivu y'Amajyepfo iyobowe n'uherereye Uvira. Hari ibice bigifitwe n'imitwe yitwaje intwaro, ariko dukora buri munsi ngo turwane ku butaka bwacu no ku baturage. Abanga kwemera uko ibintu bihagaze uyu munsi ntibashobora kwitwara nk'igisubizo, kuko aribo batuma ibintu bitagaruka mu buryo n'iki kibuga cya Goma kikaba kitarafungurwa."
nubwo ibintu rero bitari kwihuta ku ruhande rwa Kinshasa na Kigali ndetse no hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23, inzira yo kubuhuza iyobowe na Amerika irakomeje kandi iragenda ikurikiza igihe cyashyizweho. Ku itariki ya 19 ndetse n'iya 20 Ugushyingo uyu mwaka wa 2025 i Washington DC habaye inama ya JCCM cyangwa se Joint Security Coordination Mechanism yitabiriwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Amerika, Katari, Togo n'ubumwe bwa Afurika. Iri huriro ryasuzumaga aho ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Washington Agreement rigeze. Nk'uko byatangajwe n'itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeranyije gukomeza gushyira mu bikorwa umugambi wo kunyaga intwaro FDLR no koroshya ingamba zimwe na zimwe z'igisirikare. Abitabiriye inama bashimiye intambwe iri guterwa mu bikorwa byo guhamagarira abarwanyi gushyira intwaro hasi ndetse no gutaha. Hanagarutswe ku ntego z'icyiciro cya kabiri cy'uwo mugambi zirimo guhashya burundu FDLR, kureba uburyo u Rwanda rwakwegura ku ngamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka nyuma y'ifatwa rya Goma na Bukavu n'isenyuka ry'umushinga wa Rwanda Process, amasezerano ya Washington ndetse n'inzira ya Doha nizo zisigaye zifatwa mu buryo bukomeye bwa diplomasi bushobora kurangiza amakimbirane arimo u Rwanda na M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibivugwa mu ntara za Ituri rero mu majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Ituri umuvugizi w'igisirikare cya FARDC muri aka karere Lieutenant Jules Ngongo yahakanye amakuru yavugaga ko General Muteteke agiye kwimurwa mu gace ka Mabanga muri Jugu. Yagize ati ibyo ni ibihuha. General Muteteke ntiyigeze ategekwa kuva ku nshingano ze, arabashaka kumuharabika nyuma yo kubura inkunga yabo bigizwemo uruhare n'umutwe wa CRP wa Thomas Lubanga wifatanyije n'inyeshyamba za M23. Ngongo yavuze ko ibyo ari umugambi wo gusenya icyizere abaturage bafite ku buyobozi bw'igisirikare muri aka gace, cyane cyane mu gihe ibikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro bikomeje. Mu gihe rero imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi bukomeje kugarukaho nk'igihugu gifite akamaro n'uruhare rukomeye mu gucunga umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere. Ni ku rugamba rero bahanganyemo n'umutwe wa M23, ibikorwa byabwo byagiye bifatwa nko kugira uruhare rukomeye mu guhangana n'iki kibazo mu buryo butaziguye, nubwo bakomeje kuvuga ko bari kugenda batsindwa urugamba ku buryo bukomeye, ariko twaje gusanga ari ibihuha. Uburundi FDNB bahagaze neza ku rugamba. Ngayo nguko reka nkushimire cyane wowe twabanye muri ano makuru yo kuri iki gitondo cyo kuwa gatandatu itariki 29 Ugushyingo umwaka wa 2025. Reka mbashimire cyane mwe mwese mwabanye natwe, mwakoze cyane. Ni iby'agaciro mukomeze kugira weekend nziza, Nyagasana akomeze kubarinda. Mbibutsa ko andi makuru ari akagaruka. Reka nizere ko mwese mwamajije gukanda subscribe kuri mwe mutari mwarayikanze. Reka babwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubandindira. Andi makuru nakagaruka. Yari 6Berry official nk'ibisanzwe, umunyamakuru wanyu ubagezaho amakuru yizewe kandi aba agezweho. Reka mbabwire ngo ibihe byiza, ciao ciao, Nyagasani akomeze kubarinda.